You see, Babs, you. Oh. I feel better now. I feel better now. You will now do me a favor. All this your German, you will teach me. Because you lie down for couch, your body they shake. Look you, well, look you. You lie down for couch, your body they shake. Babs, no. No, you. Look you, well. ẹ ǹlẹ́ ń bẹ̀ wọ́n mo kí yín káàbọ̀ padà sí ìkànnì ti YouTube èyí tí a pè ní Welcome to Deutsch learning with Babs. gẹ́gẹ́ tí ẹ ṣe ti mọ̀ èmi ni tiyín tòótọ́ Babs. Òní jẹ́ ọjọ́ àrà ọ̀tọ̀ nítorí pé òní a ó máa sọ̀rọ̀ nípa òǹkà Yorùbá. Nígbà tí mo fi wà ní ilé-ìwé, ìṣirò wà lára nǹkan tí mo fẹ́ràn jù. Bí a ṣe mọ̀ wípé kò sí ìṣirò láìsí òǹkà. Torí náà inú mi ṣe dùn lónìí láti bá yín sọ̀rọ̀ nípa òǹkà nínú èdè Yorùbá. Ẹ wá ibì kan fìdílé nítorí pé òní yóò lárinrin. Ich begrüße Sie ganz herzlich willkommen zurück zu meinem Kanal. Wie ihr schon gewusst habt, ich bin euer Babs. Heute sprechen wir über Zahlen in Yoruba und deutsche Sprache. Und ja, das ist ein interessantes Thema, weil Mathe eine meiner Lieblingsfach ist. Und ja, ihr seid in dem richtigen Ort, in dem richtigen Zeitpunkt. Also bleiben Sie dran. Es verspricht sich interessant zu sein. So, bevor ich starte, werde ich einige Verbindungswörter mit Ihnen durchgehen. Also, ihr werdet sehr oft hören das Wort din, D-I-N, welche D-I-N in Yoruba ist. Und din ist Minus, also Subtraktion. Dann haben wir noch li, also L-E. Und das ist auf Yoruba li-e. Und le bedeutet Plus. So, irgendwo, wo ihr hört, le, das ist Plus. Wenn ihr hört din, das ist Minus. Weil das Ganze hat zu tun mit ein bisschen Mathe. So, also 1, ONKA, 2, MEJI, 3, META, 4, MERIN, 5, MARUN, 6, MEFA, 7, MEJ, 8, MEJO, 9, MESAN, 10, MEWA, 11, MOKANLA, 12, MEJILA, 13, METALA, 14, MERINLA, 15, MEDOGUN, 16, MERINDINLOGUN, 17, METADINLOGUN, 18, MEJIDINLOGUN, 19, MOKANDINLOGUN. Dann haben wir Ogun, 20. Also das Prinzip von dem Yoruba-Zahlen ist, dass ab 15 wird es nach rückwärts gezählt. Und was bedeutet rückwärts? Also
Zum Beispiel, wir haben 15, Majekotutu. Majekotutu ist übersetzt 20 minus 5. Majekotutu. Dann haben wir Majekotutu 16. Das ist 20 minus 4. Majekotutu minus Ogun 20. Das ist 16. Bis Mokan den Logun, das ist was? 19. Also Mokan, which is 1, den Logun minus 20. 19. Und dann wir haben Ogun. So dann, ich werde fortsetzen, wenn ich die andere sage, dann werden Sie das besser verstehen. So, 21 Mokan le logun, 22 meji le logun, 23 meta le logun, 24 merin le logun. Dann haben wir 25 marun din logbon. Ogbon ist 30. Das ist 30 minus 5. 26 merin din logbon. 27 meta din logbon. 28 meji din logbon. 29 mokan din logbon. 30 ogbon. So, ich werde jetzt Baba Gbefun beauftragen, von 1 bis 30 nochmal durchzugehen, weil er ist heute mein Assistent. Und ja, er kennt sich viel besser aus mit Yoruba-Sprache und... Awalokan! Awalokan! Dákun, fún mi ní nǹkan tí mo lè jó sí, fún mi ń bìt, ó sóríire ìwọ ọmọ yìí. Ọ̀kan, méjì, mẹ́ta, mẹ́rin, márùn-ún, mẹ́fà, méje, mẹ́jọ, mẹ́sàn-án, mẹ́wàá, ìkọkànlá, méjìlá, mẹ́tàlá, mẹ́rìnlá, mẹ́ẹ̀ẹ́dógún, mẹ́rìndínlógún, mẹ́tàdínlógún, méjìdínlógún, mọ́kàndínlógún, ódógún, ẹ ti mọ̀. Mọ́kànlélógún, méjìlélógún, mẹ́tàlélógún, mẹ́rìnlélógún, márùndínlọ́gbọ̀n, mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n, mẹ́tàdínlọ́gbọ̀n, méjìdínlọ́gbọ̀n, mọ́kàndínlọ́gbọ̀n, ọgbọ̀n. Nochmal zur Erklärung. Ab 20 zählst du bis 24 vorwärts. Und was heißt vorwärts? Einfach 20 plus 1, 20 plus 2, 20 plus 3, 20 plus 4. Aber ab 25 zählst du von 30 zurück. Also was heißt von 30 zurück? Das ist 30 minus 5, das ist 25. 26 ist 30 minus 4 und so weiter. 31 mokan le logbon. 32 meji le logbon. 33 meta le logbon. 34 merin le logbon. 35 marun din logoji. 36 merin din logoji. 37 meta din logoji. 38 meji din logoji. 39
mọ́kàndínlógójì, 40 ogójì. Das folgt das gleiche Prinzip, dass ab 30 wird es nach vorwärts gezählt, so 31, 32, 34. Aber ab 35 wird es von 40 rückwärts gezählt, dass man sagt 40 minus 5, also 35. Dann bis 39, welche 40 minus 1 ist, 39. Das heißt, von 30 bis 34, das ist ein Plusverfahren, aber von 35 bis 39, das ist ein Minusverfahren. Also das ist ganz einfach. 41. Mọ́kànlélógójì, 42 méjìlélógójì, 43 mẹ́tàlélógójì, 44 mẹ́rìnlélógójì. Dann kommen wir zu den Minusbereich. Márùndínláàdọ́ta, das ist 45. Mẹ́rìndínláàdọ́ta, das ist 46. Mẹ́tàdínláàdọ́ta, das ist 47. Méjìdínláàdọ́ta, das ist 48. Mọ́kàndínláàdọ́ta, das ist 49. Und àádọ́ta ist 50. Mọ́kànlélọ́gbọ̀n, méjìlélọ́gbọ̀n, mẹ́tàlélọ́gbọ̀n, mẹ́rìnlélọ́gbọ̀n, márùndínlógójì, mẹ́rìndínlógójì, mẹ́tàdínlógójì, méjìdínlógójì, mọ́kàndínlógójì, ogójì. Mọ́kànlélógójì, méjìlélógójì, mẹ́tàlélógójì, mẹ́rìnlélógójì, márùndínláàdọ́ta, mẹ́rìndínláàdọ́ta, mẹ́tàdínláàdọ́ta, méjìdínláàdọ́ta, mọ́kàndínláàdọ́ta, àádọ́ta. Mọ́kànléláàdọ́ta, 51. Méjìléláàdọ́ta, 52. Mẹ́tàléláàdọ́ta, 53. Mẹ́rìnléláàdọ́ta, 54. Dann kommen wir zu dem Minusbereich. Márùndínlọ́gọ́ta. Ọgọ́ta ist 60. Ọgọ́ta bedeutet 3 mal 20. Ogún ist 20. Ọgọ́ta ist 3 mal 20. Das ist 60. So, márùndínlọ́gọ́ta. Das ist 55. Mẹ́rìndínlọ́gọ́ta, 56. Mẹ́tàdínlọ́gọ́ta, 57. Méjìdínlọ́gọ́ta, 58. Mọ́kàndínlọ́gọ́ta, das ist 59. Und Ọgọ́ta ist 60. Dann kommen wir sehr schnell zu dem Plusbereich von 60. Und das ist 61. Mọ́kànlélọ́gọ́ta, 62. Méjìlélọ́gọ́ta, 63. Mẹ́tàlélọ́gọ́ta, 64. Mẹ́rìnlélọ́gọ́ta. Márùndínláàdọ́rin, 65. Mẹ́rìndínláàdọ́rin, 66. Mẹ́tàdínláàdọ́rin, 67. Méjìdínláàdọ́rin, 68. Mọ́kàndínláàdọ́rin, 69. Àádọ́rin ist 70. Márùndínlọ́gọ́ta, ọgọ́ta, márùndínláàdọ́rin, àádọ́rin. You lie down for count your body, they shake. Look you, Baba Gbefun. look you. Ah, Pop slow. No, you. Mo kí yín jù o,
ǹlẹ́ káàárọ̀. Ṣé kò sí Baba Gbefun? Aago mẹ́wàá ti lù. Ẹ dẹ̀ ṣì ń sùn nídàá yìí. By the way, I have not heard Tony Tomato's voice the whole day. I mean, where is she? Did she travel? Sorry. Sweet potato. Oh. Sweet potato don't back a load, too. A summer signing. You will handicap. Summer signing. Oh, you mean she has returned back to her country? And she's not coming back, is she? But you have them like 1 dozen. I mean your soyoyo. What about your other soyoyo? Oh, my soyoyo. Oh. Baba Gbefun dey catch cold, oh. I know some people where they do. They know they are available. All of them. The old Baba Gbefun Majekotutu is catching cold. Are you playing? I think I will laugh in Chinese though. I mean, your name is Majekotutu now. You tell us all the time to say Majekotutu, and now you are feeling cold. I mean, what's going on? Majekotutu in the face of winter. Jesus is Winter, Lord. Majekotutu. This one now, tutu. But slow. Thank God say you go move. I won't die. One. 112 for what? I mean, why do you want to call 112? Is anybody sick? Because all my soyoyo. Now jealousy go kill all of them. Man die 112. Man tell them the number of ambulance. Will you keep quiet? My house. Because this week I don't call Christiana. I tell the Christiana, say, come cook pepper soup for Baba Gbefun. Sorry. Catch cold. He say make I call Elena. I call Elena. Elena say make I call Christiana. No, I can't call Christiana. Christiana say, go call the Tony Tomato. Say, no be Tony Tomato. They give all your time when we do summer. Now jealousy go kill all of them. And they look for how to call ambulance. When they come carry them, because jealousy they keep person for this world where we did. Baba Gbefun, calm down, Baba Gbefun. Hey, oh, Baba Gbefun Majekotutu. How will you tell me to calm down? You know say my name na Majekotutu. I know they calm down. So Baba, ọmọdé gbọ́n, àgbà gbọ́n, la fi dálé Ifẹ̀. You can't just continue to sleep like that. I mean, that is not the end of the world. There are still so many soyoyos out there, but you can't find them when you keep sleeping the whole day. I mean, an idle mind is the devil's workshop, like they say. So get up. I have a job for you, if you don't mind, so that you can distract yourself from this old soyoyo's disappearance. If you don't mind, you can join me in my class. Yeah, I can give you something to do. It will be very interesting. I mean, my kids will like you around because I take Yoruba and you understand Yoruba, yeah, much better than I do, I believe. Well, see, Babs, you. Oh. I feel better now. 70 years old man. Better now. You will now do me a favor. All this your German, you will teach me. Because I want to be Tinder. Yes, you will understand it if you show interest and you make some effort. I mean, you are not too old to learn another language. You will definitely understand it, and my kids will also like to help you because you can teach them Yoruba and they will also teach you German in return. And yeah, then you can go out and find your soyoyo wherever you want. Aktisch ist ọgọ́rin. Ọgọ́rin ist ogún mẹ́rin. Welche
20 mal 4 ist. Ogún mẹ́rin. Das heißt, 75 ist márùndínlọ́gọ́rin. Also 80 minus 5. 90 àádọ́rùn. 85 márùndínláàádọ́rùn. 100 ọgọ́rùn. 95 márùndínlọ́gọ́rùn. Márùndínlọ́gọ́rin, ọgọ́rin, márùndínláàádọ́rùn, àádọ́rùn, ọgọ́rùn. Also gerade Zahlen wie 40, 60, 80, 100, sie sind auf die 20 Verfahren basiert. Was heißt das? Das heißt, 40, welche Ogójì ist, heißt Ogún méjì. 20 ist Ogún, das heißt 20 mal 2, Ogójì. Dann 60, Ọgọ́ta, Ogún mẹ́ta. Ọgọ́ta, 20 mal 3. 80, ọgọ́rin. Das ist Ogún mẹ́rin, welche 20 mal 4 ist. 80. Dann 100 ist ọgọ́rùn, das ist 20 mal 5. Ogún márùn. So, dann kommen wir zu der ungeraden Zahl. Es ist so aufgebaut, dass 90 zum Beispiel ist àádọ́rùn. Und es ist àádọ́rùn, weil 100 ist ọgọ́rùn. So 90 ist 100 minus 10. Das heißt, àádọ́rùn ist 100 minus 10. Das ist ọgọ́rùn minus mẹ́wàá. Das ist àádọ́rùn. So man nimmt einfach die O weg und macht 2 As davor. Und das ist àádọ́rùn. 70 ist àádọ́rin, weil 80 ọgọ́rin ist. Man macht diese O vor ọgọ́rin weg und dann fügt 2 mal A davor. Dann hat man àádọ́rin, àádọ́ta, 50. Das ist ọgọ́ta minus 10. Also einfach anstatt O fügt man 2 mal A, àádọ́ta. 110 ist àádọ́fà, weil 120 ọgọ́fà ist. Also da sollten Sie schon verstehen. 130 ist àádóje, weil 140 ogóje ist. 150 ist àádọ́jọ, weil 160 ọgọ́jọ ist, also 20 mal 8. 170 ist àádọ́sàn, weil 180 ọgọ́sàn ist. 190 ist àádọ́wàá, weil 200 ọgọ́wàá ist. Ọgọ́wàá, irinwó, ẹ̀ẹ́gbẹ̀ta, ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rin, ẹ̀ẹ́gbẹ̀rin, ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rún, ẹgbẹ̀rún, àti parí. Ẹ̀yin ọmọ ẹ ti mọ gbogbo ẹ̀. Baba Gbefun coaching center. Ó ṣe o Babsi, I feel better now. Lọ́n ṣeun. Till next week. Ṣá o.